ngithathe ngifuna ukuthi sazane ngcono manje. Sazane ngcono. Usho ukuthini manje sazane ngcono? Kade ekhaya wathi lenga. Sohlala nami isikhathi esingakakwazi ukuthi mina ngibuya kuphela. Hayi ngiyabona nje isimo esikutsho phela ukuthi sazane kuhle. Ngiyabona ukuthi ngimsenzele kanti wathi useflawayo. Yo. Hayi. Yini sengusinda yini suthwele nzima ngami la. Angizwa. Suthwele nzima yini? Hawu ungahambeli phambili ngikubuza. Anti lapha nyabe sembuza nami ukuthi ngizwe ukuthi phela awungeke ukuthi after 5 years usuzongibuza nami ukuthi ngivela ngaye ekhaya uzama uthini uchaza ukuthini kahle kahle ngoba ngiwandami ukuthola kahle. Ngithe emakhaya lingabani wathi useflawayo ngibuza ukuthi emakhaya. Useflawayo vele. Emakhaya yitukusa. Kahle kahle ufunani? Ngiyabuza nje ngosikazi wamdala hlezi sonke sokukhala ngembuza la ukuthi so wena okay uhlala nomuntu for 5 years ungakwazi ukuthi uvela ngaye ekhaya uzobuza la mhla after 5 years ukuthi ngivela ngaye ekhaya no athi abona isimo hayi ulenkinga ngitshela udaba lakho mawuthi usuthwele nzima ngami ungitshela hayi ukuphunga ukuqhamuka anti uyabona nje kwakungathi kule zifo lezi uyafuna la wazi kwenza ukuthi nxa uthovelelwa ngokunye ukwazi ukuthi uqonda oh ngibaba sokuthwasa ngifile susasa hayi uzokuthi angindawo angifi nje not anytime soon so angisukele la ngoba ngikuzwa nje ukuphela so lapho egola olalihloko anyabuza lapha ekubuza nami ngambuza ukuthi awula yini umalume la egola yikho mbuza phela ukuthi awulahlobo yini lapha wena uyazi ukuthi angilahlobo uyazi ukuthi ngintandana ngedwa so wena usungahlala 5 years ungangibuza ukuthi ngibuyaphi ukuthi after 5 years sokufikele corona yilo ukuthi ufuna ukuba kwazi ukuthi ngibuyaphi ekhaya kunini ulisebenzisa lana nguwashela ngikwenzela everything ukuphekela manje usuzombuza ukuthi ngibuyaphi ekhaya ukusebenzisa ngiyakusebenza ngoba besebenzisa lambe ngincede ngingakuncedisi mina ngoba umbuzo lo ongibuza wona ngifile nje hayi lapha ngenzela into abonke isimo singathi siyawoma so ngenzela nxa into lengathi yaqhubeka kuwoma kusibanje kumbe nxa bengavula ilokhu ze namabhoda uye ekhaya okay ngiyayibona iplan yakho ufuna ukungihambisa ekhaya ngoba kutheni ufunani kahle kahle ufuna ngiyatsho phela into abonke lami ungihambiselana ekhaya phela yinto engifuna ukuba yakho anti kwathi nje nxa adithole izihlobo lapho benza hamba maybe ngihlala nomdla wami maybe sihlala sishiye umbheda ukwenza ukuthi isimo lesiqale sidlule singadlula sesibona kuhle ikwathi ukuthi awulazihlobo yini so mina kuzongisiza ngani ke ukuthi ngiyehlala ekhaya wena usala la uhlala nelokhu umbani ozonginakekela mina ngihleze ekhaya khathi awulabantu babini wena vele ngintandana akula ngithi ngintandana ukuthi angilani ufuna ngitheni kahle kahle ku 5 years ufuna ukungihambisa ekhaya manje wow ngiyakholisa so uthi ngithi ngani ngithi angiye ekhaya awu ufuna ngiyahlala nobani ekhaya uyazi ukudla besikhulumela indaba zokudla into abona njengala abantu abafazi indlela elincweba ngayo lapha eminweni asifani so ade ngikhalela khona ukuthi nami so ekhaya ngiyafika ngidlane ngoba wena sufuna ukuseva la ukudla kwakho mina sokumele ngekhaya ngiyafika ngidlane ekhaya kanti unokhulela okhuliswa mbani kade mbuza phela ngempilo yakho lami ngekwazi intandana awulana so masusazi ngempilo yami ufuna ukungithatha uyengishiye ebantwini abangikhulisayo hayi kubuza ukuhlala nawe isikhathi esingaka ngikubuza bembuza lami ukuthi kwenze into esizenzo kanti uyabona i-stages ukuthi lapha asosimo esincane phela leso so ucabanga ukuthi ungisekhaya isolution into ecabanga kade ngisitsho nje mina bengabi ayikho nje into oyitsho lana ngoba into oyikhuluma nje ngeke isebenze ukuthi wena ungaba ne-problems ucabanga ukuthi ungisekhaya ube ususolve inkinga zakho ngoba ungisekhaya ungisukena so awuyindawo angisafuna ukukhuluma lutho la angiyindawo siqedile kodwa uchaye impahla zami ngempela